official heta ka changda khai ei zo vekalo ano bok mo à amak em lu tuk mai in hlo nai ron mukbang an ringo talom oi so khum phun chiara khum ne o maron kal le ta ka van pe lo tak min ron dor ve le nge yanga lo biak chat ve le ngai don ni hi pi lo be sei la ni mai lo min te chuan lo chong su thok mai ro in shal du te jan kan ngai ti lan chin hlei ne em ole kan riak lokang GST lam hoi ania chuwang chuanin apoi mo riau mai tunami hi taxation department ta he video hei ni angin maste channel ami po kan riak lo mai anga direct in a video hi kan riak pop mai don ani hei Peki le official la kan muwa Sumdawng Peki ti video khani a ti chuanin Peki le official la kan muwa anni hi ringson squad a hianin a chotani kan ti don nge ni chotani ai ma in a chome tui berber pahni te anni ti zokila adik mai thei ni anni tel lo hi chuanin a ho rui to zokani ti chuanin hei a main menu a lokala a chotlang lian ber maya ani hi a bulpui ber ani a eitur lian bera a eitur tlang lian bera ani midang hi a pol tui tu anni tu po hi tel lo sela a ho zo vek mai thei a bikin hemete pathum hi e kharingi kan sei mai lo tur chu an poimo vek maya bt ate po an poimo em ani anni pali hi ti jok te ang alai mu anni pali hi e kharingi oh Sumdawng Peki ti kha ani Sumdawng Peki chu ringi ni dai maya enge pek ringi ani mai thei ni ring Peki jok nge ni don ni ale pi pek ringi le pu khum phun chiara in biak na kan ngai thlang feeding bottle te zuarem oi pu kho ba chu lo kai ro or e kharingi feeding bottle te zuarem oi pu kho ba chu lo kai ro lo chu ro feeding bottle a nei pakatin English moi de main feeding bottle arontia pekin feeding bottle arontia kha mizawina kan lamdan dik tak zokani peki lamdan kha apom mom zok dai feeding bottle te zuarem oi pu kho ba chu lo kai ro lo chu ro feeding bottle a nei a chabe chi kan nei lom yang e lo kai ro han ente aman to chi kharon ti te khu pi zuri te zo khu man tom mani ka le ya kan lo te na ne du re reng lo mai an no te chu khan zong te no te du tui takani nia in chung kwa chu nang ni chu in chang kang a thil chen du lawang in no te so a chun che sia mel te so chang kang hal top peki tang hian zir tur kan nei ngei viau ma ila biak chiat chi ni lawati kha ti ra khan mizo Sumdawng ten zir tur kan nei mizo Sumdawng te chuanin kan ngei mia lo po kan be tha chuang lo tlang pui atam ber hian min dor tur te hi kan nar fo zo kani thil dang kan lo ti sana kan lo tum khuma kan lo ngai sak lova chuwang chon zir tur kan nei ngei zong te po biak that ema tlona hetianga fak der hi ngai ni chu ti mo ni le nia kai ni chung hi mak deuh mai chu thil man to mi kan ti thei lo ka pu pa te kha thil man to mi ti thei lo reng maya feeding bottle man tlom te hi ani po pu pa soi thlen meu chon feeding bottle ati veta ati ra khanin na ronin lak chang kan te lul nen khanin ani na dik taka lang chho tan don ani ange kan nge lo reng kan tha tu te chang hian pi chu alo kal mai ngai te reng nei van ngai to lo em adik chia lo ngoi ro official hei mo zang ani hi chalut tu he ai tom chai hu to lawang zanga man that chu aman potlom lu tu lo chu kan lo la nge ila don jan ji pe na tur ta son o mai lo sken me don nya enga tax invoice po mi pelung nga tia paisa mi deal ngo ta thupuyan lu don trane tax invoice sung chang ani engmo o fi nge sui chu kasabig lo tax invoice sa ting kasya a res world cup maya a ome riat ngai lo riat than lo aniang tax invoice su enge ni te reng oi
pa khu me ngei soi chu om zia eng tia taxi voice mo e khai Sumdawng ve si taxi invoice pen shelo mo GST registration ten ti reng em sarkara GST te inchung ve ngai em nei ve GST te chu kan chung ve bokalom ma se chu dan tak tak po kan she hlei nem chuan engei soi kha om zia hei tu nei dora thil karon leya hei hi man hi cheng zanga ania GST rate finder mangin he item sa hian sarkarin GST engzat nge lak kan en chon 12% ania chu ti ni chon he thil hi man pa ngai tu cheng zali somli paruk ti na ni abak zong cheng somnga pali kha GST ka pek chenia aman pa ngai le GST bel khom kha cheng zanga ani ti na ni chu ka kha poi mo a khalaya achu dana kha kan ret lo deuh hlek thina tax invoice a hianin eng nge om tur ti te po hi kan shelo tlang puya tin a tax zata le aman pa ngai zata han chu dan po hi kan shelo a are ta te tax invoice a thil om ho fill up dan tur te po hi kan shelo tlang puya ni chu wang chuanin he video hi chuanin react na hi chuanin karon da lo mayanga video shan tax invoice fill up dan ti kan la ron siamanga chuta chuanin tax invoice fill up dan kim changkha kalaron lan tir don ani chu kan lo ngai chang don nia chu tax invoice a ziak langin nangma dor tu te hna I pezel turania nangma dor tu ten I hna GST kan pe che tinani chu khalaya kha poimo a thil kan leya piang hian GST registration nei hna thil kan leya piang hian GST tur pumpui kha kan petelani ti hi kan hriat angai ani kan thil leina GST kan pe ka kha Sumdawng in alo kola sarkara chhun lu le ngai ta om je taka chunin a leitu mi puya kha consumer te kha GST petu tax petu dik tak kan ni ta Sumdawng kha chu alo kol ho tu local tang lak lo tu ani hun bin ya pe ka ngai wangin a hlomin nakina awa pele don ani khami pelo kha chu dan bo chia an lo ni ta ni chu sarkara I lo wa chung lu le zel turania thu nei tu ten I tax invoice pek chu copy an dil huna che I phor thei nge turani bok kha poimo a tax invoice hi registration nei chuanin cheng zani man thil pakhat le a cheng zani man aya atam chuan an pe nge turani chu a copy an kolanga a copy danga kha consumer hena khanin an pe turani an customer te hena khanin chulaya chu kan shelo thina so thei turin a om turani azia kina print so inemo kudzia kinemo electronic form emo talpo in a om turani thil kan lei hian aman pa ngai ba ka GST chia kan pe zela chu chia chu Sumdawng ten sarkara in chung lut nge turani I she thiamem ma se GST te chu bungra kan lak na khan kan pe ve kan ilom ni chu zo na chu apoi mo em Sumdawng tam ber hianin ka bungro lak na ka peto a chu wang chuanin ka hral le na tangin nge pe ka ngai hi anti fo maya hei po hi kan hriat thiam lo wang ani a entirna GST hi hral chhon ani apiangin tax a in bel zel ani chengza a bungro lak khanin chengza atangin tax a petani chengza som lo chhirta sela cheng som atangin tax a pek bel le ngai ta ni chu kha a customer a khanin a thin bel vele don ta ni a topa a petu ero chu customer hena khanin cheng za tanga tax le cheng soma tanga a bel na atanga a chhir bel na tanga tax kha a hlomina charge vek don amana khanin a tel vek don ani chu wangzon tunge tax petu tak tak chu a leina khanin a bungro lak na a khanin ani chona lo peto ma se customer a thing let le a kha dor kai khanin chu wangzonin a petu tak tak chu customer khani tlat mai ne atopa end consumer kha chu wang chuanin helaya bungro lak na ka peto ti hi chu chuan lam tling lo ani ti hi hriat a poimo khop mai ngun dein lo ngai tharo o I hne na tanga nangma dor tu ten thil kan lei ruala kan GST chia pek hi a hun taka sarkara I chhun du chuan bungrua I lak na GST pek to kha I GST chhun lu tur atangin I pai vekanga ala bang chau I chung lu tang I she thiamem I bungro lak na GST lo wa pek to kha I la le thap don ti na ni chu chumi om zia chu bungrua I lak khan GST choi lova nangma dor tu che kha GST choi tu zok chu an ni
kha kha tu na kan soi zo chi kha ni ador tu khan a choi vek amana petel le vek he ta bung ro walak na mi te a chhiar bel na tang ami te kha ti chuanin khalaya khanin example kan pelo kanga mi in cheng za in bung ro lata a tax rate kha entirnan a tax rate kha cheng 10% lo ni ta sela GST a chona tak tak lo ma se a chutol samna tan 10% lo ni ta sela cheng za a bung ro la kha 10% chu cheng so mani ta a cheng za so mina vai na la don ani cheng so ma kha chu tax ania dor kai khan in wholesaler ne na tang khan cheng za som pe in avala ta ni abung roman chu cheng za a tax chu cheng so mani ta ani ti chuan dor kai khan in cheng som ni lepin kan thal teng atita ni cheng som ni a lep chuan abung roman kha cheng za kan ti kha GST tel lo khanin cheng za a ala kha cheng som ni a lep du chon za som ni kha bung roman tur ani ta ni za som ni atanga 10% chu cheng som pani ani ta ani ti chuan a customer khan cheng abung roman chu za som ni plus cheng som pani chu za som thum pani in al ashalti na ni ta ni cheng som pani akha sarkara ava pedon ta ani masela abung rolak na khan he pe ki he ring pe ki bung ruwa lak truma cheng za atanga 10% akha cheng som alo pek tel to akha aron upload a chu wang chon pe ki hian cheng som kha lo nei sa tlat GST account na bank account ni loin GST account na cheng som alo nei tlat abung ro shal na zong zong za som ni man 12% chu cheng som pani peturin ava in report photta a ma se cheng som kha alak na ami kha a leina te khan alak na te khan an lo upload ta wangin cheng som alo nei sa diam to chu wang chon cheng ni chi ava pek angai ta ani pek hian a tak taka chon chu po a leitu ina apek tel amana apek tel kha ani le tang halani he cheng ni apek bel hei khoi tanga lo chuak nge kan ti chuanin cheng som ni a chiar bel na cheng za alak cheng som ni kan lep teng ti aza som ni a chiara apun na cheng som ni atanga 10% kha ani chuwan chonin bungurwa aman kan ti puna apun na atanga khami bungro GST rate kan apply chi khan kan tax pek bel tur kan lak na pia lama kan pek bel tur kha alo lang don ani he video he kati top ngunin kati top rei de ule kama se educational purpose ni he video hi master te siam hi chuwang chuanin comment po athui pha de ule ka in lo sa thiam don nia hey hi input tax credit system mantia input tax credit system chu leina a tax pek tel to kha kan shal na tax kan pek le dona wa man thei kha input kan lak lu na bungro kan lak lu na kan input tax kha a credit kha kan nei ti na ni chu taxation department avasir chiang he nge te imamoni kha chuan hoi tax invoice sumilo pero khaya ngate nang ni chu in ri khluaya hey tax invoice min di la kan buai zawani hi angai na po ka shela ve a ani mo ke po hi GST registration na ya sumdong kan ya tax invoice ta phei chu kan pek nge ngi turan ya cheng zan hi le item china phei chuan pek lo phalani le nem ni chi e tu na ka ha ni china kan soi to kha cheng zan hi hnuai lam bungro kha cheng zan hi hnuai lam ni se chu sweet cheng so man tianga te kha chonin angai kher lo cheng zan hi chin apel khanin pek nge ngei turani top mai ni da na tang chuan shit thara pe chuanin mi puite chi pe ki sarkar alu ngei te nan taxation ho tu ten manol la to dona indora ten local thut thutanga poimo lu tu voice in lo pek chu lo chuan GST dan section za som ni pani na hnuaya penalty sang takan choi tir to dona nia chu mai ba ka invoice le iway bill dan bo chia mizoram bungroron phur lut lir theite po taxation ho tu ten an vai to dona an mu chu an man lo pon poisan choi tir zel to dona nia he hi poimo april ni khata tangin taxation ho tu te hian mundanga tanga bungrua lo lut ami ani na taka chon mizoram chunga chevel po aizola tanga mundanga kalte mo khatiang po kha a huam tel vekani amero chu khang kha chu thurana lo da tari ela mundanga tanga ron lut mizoram po na tanga ron lut big phei chu an strict le zual don ni ina langa heta hian
kan hriat tura chu bungrua motor pakhata cheng sing ni aya tam kan phur ani chuan sumdawn na bungrua ti ang hei chu mi mal bungrua kan thom no jinna kan ken ang kha ni lo sumdawn na bungrua sum thral chhon le tur ti cheng ang chi emo ke mani mi mal in sakna tur po ni sela text invoice kan dilanga kan bungrolak na tin EY bill kan deal bokang hei hi ke manin kan boi pui angai lo sumdong kan leina te khan an boi pui vek thei ni ti kha kan lo shadon nia bungro pakhata cheng sing ni man ai tam phur rim rim chuan hei hi angai don sing ni noilam phur chuan EY bill hi chungai lova invoice ro kha chu angai don tho tho ani kha kan shadon nia dan bo chiat chu apoi to don tu chu ti lo ni mo uring lo ka ro text invoice chu ka siam pu yang che mingkha an video mingkha Sumdawng Peki ti ania ringi char char mai ni hi kan thra thiam thawang master te en thang chuanin ringi le Peki chu thu mun an ni ta hian ni thil hral ming azat aman zat izi kanga ta hian HSN code chung te chu text invoice a chuna lang tur ta hian GST zat ti khan ti khan pukhum text invoice chu hei kan siam me ke text invoice siam dan khi kan lazir don kan ti kha kan lo ngai chang don nia sumdong ini chuan heng hi taxation avazir chiang ve ro ani lo chuan min an report cheu emo an ron check thut cheu chuan shemna na viwania miram changkan zia kan soya chiape kong an kan hara hun ve tonia chia hi kan perengem kan chia pek hi sarkara lu tem ti te hi kan ngai ven hi tul na sa ni mi puiten kan chia pek hi se chiangila kan chia pek chu sarkara lu tha sela kan ram chu achang kang mai don ani sarkari tho puyang u ole khati khania hei hi commissioner of state tax government of Mizoram mina an siamani he video hi master ten a isu tu chu commissioner of state tax an ni master te hi an ruai ani ti na ni ta apoi mo khop maya kha uluk takin lo enila kan ma mo invoice tax invoice siam dan te EY bill chung chang te po nakina video ranin kan la ron siam don nia April ni khata tangin an strict le zul don si chuta chuan boina kan to lo nan kan lo ngai chang don nia khati khani phot ro se